Dorcas Podcast Thursday, and I am your host. My name is Sihle Sithole, and today in Asesnono. Stay tuned, Sayomlanza. Futhi, don't stay tuned. Hambani nami. Ring 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 날아간다 yeah I like it 내 원한다면 make it Hi Sesnono njani? Yaphila sesinjani? Ngiyaphila. For sure mangele ukuthi lona uvakashela la ngashisa kangaka. Angidinga lokubi. Ngikuthokoza nje a few questions about local Dorcas. But kokuqala ngicela ungitshele ngawe ngibani Sesnono? No, wakasho. Yes. Ngihlala eTekatako. Yeah. Okay, Sesnono as an active member yaka local Dorcas. How did you know about local Dorcas? Uyatelaphi? Okay, shuthi iqaleni ngaqala 2019 bengitigijimela nje ngi1. Okay. So ngahlangana na Sesibusi uhlala ngale kaMaporo. Oh, okay. Okay, masixoxa so introduce ku local Dorcas. Hayi ngayiva ngijabulela kakhulu. Then nga 2022 nganamanga ngo2021 khona lapho ngajoyina. Yes. Ya ngahamba naye ke ngayiva ngithanza kakhulu ngayijabulela. Waqhubeka. Ngangena njalo ngayibamba. So benjani ilanga lapho lokuqala uyazi? Belilihle kakhulu. Belihle kakhulu. Bangwelcome kahle nje. Nami ngathi feel ngisekhaya. Awuzange uba nekusaba. Azange ngasaba ngaba right nje because bajabulelana abantu bakhona. So ngafeel ngathi ngisekhaya nje nini. Okay, that's sweet. Okay. Sukusela uqalile ngalo full Dorcas. Ngifuna kwathi ukuthi ngwaphi ma challenges lohlangabezana nawo. Kude nje cishe konke kuhamba kahle. Maybe challenge ngathi sometimes ngihluleki ukuya ngenxa ye transport ukuthi maybe angithi sihamba nge transport funa sihlangane si team nje ngiyayidwaleni. So maybe challenge ibalapho ukuthi asipheleli ukuthi sikhona ukuhlanganisa inamba ye-taxi sekulapho ke doba disappointed ukuthi angikhona ikhamba ngoba sihlangani ngoba ngakhona lokho vele sefuna ngihlale vele ngicole kude lokuyo uve buhlungu edwala ubukele TikTok. Yeah, and mase ngibona TikTok senibuyile ya inhliziyo seyihlule lapho. I understand. So ngiphi i-walk le wayi-enjoy sukusela uqalile i-walk le yadinspire nje? I-walk le ngayijabulela kakhulu ngile gender based violence nje ngayiva ingcucubela kakhulu. Bebasifundisa nje ukuthi funa sikhona ukutimela njani. Okay. Mangabe uhlukumezwe ekhaya ungathuli udofele ekhaya or ufele endlini. So ngiloko nje kwangisida nami kwangivula amehlo ukuthi okay mangihlangabezana nesimo lesona into actor so ngingathuli ngingavalele ekhaya sifuna ukhulume or ufuna ilisido. So lokunye nje lokwasijabulisa bekumdlalo ke bobabe nawe bebacishe bathifanya phasi kwecathulo lethu bagcokela bahili bebafika leli pain lethu ukuthi kunjani if bekungibo nabo bebangenda njani. Sakujabulela nathi ke simboma ke lokho. Selenye i-walk lengijabulela besisuka eMpumalanga University. Okay. Mangikhumbula kahle ngasibesiyanga labo like inbekhona. Oh, alright. Yeah, lapho ngizwe ngisingayijabulela sawina phela si-team idwaleni. Yabona sathola nama-1000 nathi ke lapho nje kwaba mnanzi besinithathina kakhulu sicula emgwaqeni nje bekumnanzi nje ukukhombisa abunye kusisimndeni ngakanani sinethando ngakanani nje kwaba right kakhulu sabuye nathi happy kakhulu yeah kwasikhomba nje ukuthi kuphila nalabanye abantu kunjani. Okay. Kwaba ngiloko nje kakhulu. Kumnanzi shem ngalo full Dorcas. Kumnanzi mina njengami umuntu osingihlalele endlini ngijwayele kuba nebantu abaningi but nje yeah kungende nje ngajwayela abantu socialize ngakhuluma nebantu yakubona nje kuyangivula kakhulu vele akufani nalokuthi ngihlala ngihleli la ekhaya. So my benefits ngalo full Dorcas unwaphi? My benefits Galadina saya Galadina bekum December yo
the way bekumnanzi ngakhona the way besibahleke ngakhona lelo langa phela besingakafaki imithayi laba ngathi bekungathi yeah khona la siyakhona sema press conference yakutshela wena ngale ndlela bekungakhona sidla nje ngiyakutshela ikhekhe lakhona babamashaba awusamjabulela kakhulu manje mashaba the way asibhakela khona likhekhe kwaba right nje bekumnanzi seva ngasi ngoba sihambi but ngoba vele befanele sibuyele emakhaya besingana plan yeah lokho vele bekumnanzi kakhulu so ngilokhu bekukhombisa wena ukuthi singumndeni asigcini ngokugijima kuphela kumbe ngokukha kuphela kuba kuningi nje into lesitendako leqisenda ukuthi sibe munye isikhombise nekuvana nelithando futhi babamashaba usifundise lithando kakhulu yes bese ngakhona nokuthi kukhona ekubingelela abantu endleleni but nyalo wena show ukuthi aza kubude ukuthi lo uhambisana naye uyamana so mase sifika le garadina sisatana sonke lapho kumnandi nje yabona ukuthi ufila ngathi usekhaya hiking sayijabulela naye bekumnandi ne bese nje cishe ngasithi besingena emahlathini siyahamba emadwaleni siyakhuphuka uva uyashelela lapho kunala kuhamba khona kakhulu kunemacembe sefuna ubona ukuthi unyathela njani and besisebenzisa nezinto ukucishela kaningi bethu ukuthi sokhona kusini but kwaba right kakhulu sawokha nje seva ukuthi yanyela sithiniwe but safostela ukuthi lenzamu vele siyakhuphuka sifuna kufika ekugcineni vele mase kufika lapho uyasathi noma bethi kunengwenya nothi ngifuna ukujabula lapho sifuna kuyakhona vele ekugcineni so kwaba right kwaba mnanzi nasajabula after lokho saya kuhlala abasendela kudla lokho mnanzi kudla sayithanzela phela niyakudla leka lo felo thina lapha kudla sekuthanza siyadla sadla nje saba right sacetha sadlalela music kwaba mnanzi nje nzambama ke sahamba sayemakhaya sabuyela sonke si-safe kude nje lo abanenkinga liseva ukuthi kumbe utholane nenkinga kwaba right nje kakhulu sayijabulela kakhulu i-hiking nathi singabuyela nje kubuyela babamashaba okay since uthi manendela kudla lokumnandi nani ngivile futhi ngalo futhi ukhathi kune wholesomeness table kwendakalani lapha wholesomeness okay laphana Stephanie usifundisa ngokuthi fanele sidle njani nyalo mina sengiyathi ukuthi ngikuphi kudla lefuna ngikudle ngikuphi lemngakakosi ngikudle mawufuna kwehla emtimbeni ufuna udle kudla lokho so unathe mandi kakhulu futhi nakhona uma ufuna kugena wenda so cishe nje kuyasida so uyadi ukuthi kudla lo right ngikuphi for wena so ngiko nje lokungathina ukusipha nemandla futhi and ku right vele kona kudla lokunjalo because uba ne-energy nasemtimbeni okay sesinono that was for today ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ngicela utshele umuntu longakajoyini lo Foldocast something lekufuneka ayazi ukuze abuye ajoyine lo Foldocast okay lo ungakazi wajoyina lo Foldocast ungabuye uqale usijoyine umnandi ungasabi ukuthi ngibheki nalabagijima kakhulu batokushiya no uyanga ukuthi ufuna ukugijima kumbe ufuna ukubihambela siyahamba vele kahle kahle nethi ngoba sesingene kulokugijima kahle siyapha kahle kahle lapha ufuna sihambe nje so ungasi batokushiya bakhona laba hamba kancane but need utitshele ukuthi ngifuna kufika ku-water point so lokubalulekile ngilokho so ngokuhamba kwakho ngokuhamba uyajwayela ukuthi okay nyalo ngiyadlula ku-water point kuya ngakuthi ufuna kwenda 10 ufuna kwenda 15 kude nje lokukhethelayo even i5 ungayenda kutofila umtimba wakho ukuthi nyalo ngiright na ukuthi ngingachubeka kumbe njani so ningasabi usijoyina and abasibhadalisi singena mahala konke nje ku right lo sengakude ikipa cishe ikipa satithenga but nato ngithi vele i-uniform yethu vele fanele sithenge yabo but ku right kakhulu elinye ilanga sithola ama-medal nje kumnanzi sekhaya kuningi nje lokwentekako laphana and ma ulaphana awusabi ufila at home the way basamukela ngakhona babamashaba nje uyakwazi ukuphila nebani kakhulu siyakubonga futhi kuthola umphathi lo njengaye lokusikhomba wona ukuthi imholi vele kahle kahle
Phakama founder. Yeah, Phakama. Siyabonga. Okay guys, ngiyabonga sengivala. Ningakhohlwa ukusilandela kuwo onke ama social media platforms wethu. We have TikTok, we have Twitter, we have Facebook, we have WhatsApp channel. Sine YouTube channel. Noma kuphi lana sifuna khona sikhona. Po 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 po.